omuzano gw'omukago gw'abanyamakuru ba Rukunjiri barukugwa kikazi na timu ya Mayango ku rugo mu district ya Mitoma oguhendire timu zombi zirukwinganisa bushaha bundi gubire gutebekanisibwe n'ekigendererwa cyo kutungura entaranta z'eminyeto omucanga eki na bwa nyuma timu zombi ezetabira mu muzano ogwo zihirwe bichoncho abanyamyeto mwena nimba manyisangwe kintu cya talent n'ekintu kikuru umupira batagaruka gutwara muko gumupira gwabayayi abo kubano kubasa kusya an international level tukanyirwa mukujya ngo umuntu ushange nuwasa kweja mu institution ya yigorofu ninka basari n'ushaye n'usambiro mpira ninga okumze mufuni hakaraho afutwaroga osambu mpya wakasenga ebwe bikiryaho nko muringo gumwe go kutungura ebyemizano mu mashomero bakuru b'amashomero gatari gamwe na gamwe agatari ga government mu district ya Shema batunguize hempaka ezerya hakwayana rw'amashomero agatari ga government n'ekigendererwa cyo kwero kutungura omutinda gw'ebyemizano mbeji empakezi eziriyo nizanwa zetabirwamo amashomero ga primary hamwe n'aga senior kandi emizano egeriyo nezanirwa aha kicayi cya Kabgohe stadium mu district ya Shema ka private schools cyo kubanza turi mu association yitu no kugira ngo tukoparatinge nka member schools kandi yakandi na no ku identifying no ku developing talents government PRS curriculum especially mu mashomero ga secondary twagira ngo nito nk'amashomero ga primary abo kuba nito tukubana feeding amashomero ga secondary tubase kureta ebyemizano ebyemukono umubegere yitu atubona tushemesa